Hari ini aku bikin saus bolognese teman-teman, tapi nggak pakai spaghetti sih. Sekarang aku tumisin dagingnya. Aku kasih air teman-teman. Habis ini tinggal masukin bumbunya. Udah jadi sausku teman-teman. Habis ini tinggal jemput Maxi sama si Ken. Jam 11:15 nih teman-teman. Hari ini aku harus jemput. Udah jam 11 lewat nih teman-teman. Hari ini si Kenan sama si Maxi ada wanderung-wanderung itu kayak keluar masuk hutan gitu ya. Tapi hari ini nggak ke hutan sih, mereka ke taman di kota di desa sebelah tangga. Ada mereka jalan kaki, lewatin perkebunan, lewatin persawahan gitu. Jadi hari ini janji jemputnya, gurunya bilang di lapangan tempat main depan. Jadi harus menjemput mereka lebih awal sih. Ikutin yuk. Sini menjemput Maxi sama Kenan dulu. Tuh di sekolahnya Kimi jemputnya. Cuacanya bagus banget tuh. Ada mereka ada acara jalan hari ini. Udah balik mau dijemput dulu. Nah, sekalian jemput si Uni soalnya itu di sekolahnya si Uni. It's abang, voice abang. Abang ke mau gelai, man? Abang ke mau gelai? Kuma was estas? Estas Maxi. Jadi Kimi kerjanya baca mulu. Tadi di sekolah ada ke perpus. Ding dong. Später können wir draußen spielen, ja? Komm, geh nach Hause, tschüss. Nein. Nein, komm her. No, komm her. Hey, abang. Come on, geh zu abang, tschüss. Come on, Kimi. Ciao, später wieder. Dia suka banget baca. Jadi hari ini kelasnya ke perpus, diambil buku baru lagi. Was suchst du? Was ist das? Was willst du mir zeigen? Weißt du, was der machen wollte? Ich wollte mit Kinder essen. Achso, was will sie essen? Was mochte sie essen? Eine Stachelschwein? Aha. Komm, geh nach Hause. Schau mal. Maxi, Kenan, komm. Jadi semua TK di sini ada 6 TK teman-teman. Di setiap gedung ada TK. Da. Kenan sama Maxi di belakang sekolah. Di hari ini mereka habis jalan. Das ist eklig. Rame-rame gitu. Hah? Ja, komm, geh nach Hause. Das ist eklig. Später gehen wir draußen, ja? Ja. Okay? Wo, Oberdorf oder Walke? Oberdorf. Oberdorf, okay, gut. Komm, laufen. Maxi, komm. Psst. Udah gerah deh. Kimi. Ja, mal das Schatzmeisterspiel machen, die Chloe gemacht hat. Mal Foto da einmal da. Maxi. Komm, geh nach Hause. Komm. Komm, geh nach Hause. Genau. Kabu. Es hat mich geklappt. Uni. Es hat mich geklappt. Ja. Komm, abang sondang man. Kimi. Aber ein Baby. Warte. Nein, das ist aber ein Kimi nu. Baby. Aber es ist ein Baby. Große Baby. Oh, es ist schönes Wetter heute, Kim. Aber es ist kalt. Von draußen. Lass mal. Gehen wir oben. Da, abang, guck mal, abang, da, abang. Da. Abang! Abang! Abang, ich war doch im Weg. Abang, ich war doch im Weg und dann... Tolong Mas Kim.
Kimi juga wandering masuk ke hutan teman-teman. Ini kata gurunya, ini fosil dino atau apa gitu, nggak tahu, bernilai katanya sih gitu. Ntar coba lihat di internet. Kayak tulang gitu. Di sini sering nemu fosil-fosil gitu di hutannya. Kata gurunya dijaga ini, jangan sampai pecah. Ini baru sampai rumah baca buku lagi. Belum makan sih. Kokosnuss. Kokosnuss buh wieder Kimi hat gewonnen. Ini buh kokosnuss buh lesen en du möchtest kokosnuss trinken. Aha. Toh vielleicht. Ja, doch. Papa kauft meistens di inflasi ini frisch. Sausnya tadi aku kasih kacang merah teman-teman bersama ini keju mozzarella. Mau makan siang dulu. Hast du doch. Hat gefunden? Nein, die bist Warte, den hast du doch. Das aussieht wie ein Fossil. Mal sehen wieder. Zeig Mami. Vorhin habe ich eine gefunden, der sah genauso aus und da stand Velociraptor. Von Dino. Denke ich schon. Jetzt guck nochmal. Ja. Manchmal nicht. Udah kayak dokter disensor dulu. Si Kimi kemarin ada Herbstwanderung. Herbstwanderung itu autumn trip gitu teman-teman. Keluar masuk hutan. Kelasnya doang ke apa gimana gitu kemarin. Rame-rame lah intinya. Naik bus dulu terus jalan kaki masuk keluar hutan. Si Jasin juga sama. Kalau Jasin dari pagi kemarin sampai sore. Kalau si Kimi cuman siang doang habis makan siang. Nah dia nemu di hutan ini, di trekking, di hiking tracknya nemu ini batu, nggak tahu apa, bentuknya kayak tulang gitu sih. Kata gurunya sih tadi dibawa ke gurunya si Justin, sekolah Justin bawa tadi. Tadi kata gurunya itu kayak fosil. Komm jetzt such weiter. Di sini ada sih kata orang setempat ya, kata senior-senior yang di sini. Aku kan suka ikut kumpul ini budaya sini, Kultur Cafe namanya. Terus kadang ada visit gitu kan ke bangunan bersejarah di sini. Nah di bangunan sejarah itu juga ada fosil dinosauria. Jadi di situ ada. Jadi di sini ada beberapa sih di hutan kayaknya juga bisa nemu katanya gitu. Tapi nggak tahu juga. Untuk si Kimi kemarin nemu pas lagi jalan di hutan keluar masuk ada hiking track di sini kan bisa jalan kaki atau naik sepeda. Nah nemu dia kemarin. Lagi dicari itu apa kali nggak tahu juga. Lihat sebagian mah. Abangnya udah sekolah siang. Cuman Jasin doang hari ini. Sekolah siang si Kimi masih nyari itu fosil. Tadi kalau mereka pakai laptop pun ditemenin teman-teman. Jadi dikontrol. Ngerjain apa mereka dikontrol. Nggak dilepas gitu aja. Kayak no handy juga, nggak ada handphone. Nggak boleh. Was ist das? Krokodil? Das ist kein das ist ein Dino-Krokodil. Dino-Krokodil? Ja. Hm. Aber ich weiß es nicht, ob es einer von diesen ist. Ach so. Ich guck mal später wieder, okay? Wieso? Einscannen und dann schauen. Vielleicht findet etwas. Buch lesen? Welche Buch willst du lesen? Dino oder möchtest du deine Kokosnuss Buch wieder von Bibliothek heute? Mann, ich wollte das da fotografieren, aber das stimmt ja gar nicht. Funktioniert nicht die Kamera? Hm? Das ist doch hineingesteckt. Geht. Ich help dir gleich. Warte. Ya Allah, di luar cerah banget teman-teman. Tuh mataharinya. Masya Allah banget hari ini. Ntar mau keluar.
Kimi masih berusaha dia nyari fosil apa ini. Si abang lagi sekolah siang. Maar auszuis, warte kurz, paar Minuten, dann mach nochmal an, okay? Anschalten wieder. Ist gut.